hrani, a svi, dakle, volimo dobro da pojedemo, pogotovo u Srbiji, tu su razni specijaliteti, a tu je nekako uvek negde meso glavno, pa je nekad glavni kupus, nekad je glavna riblja čorba i sve su to nazivi manifestacija, kupusijade i ostalo gulašijade, koje su se dešavale ne samo u Kruševcu i Rasinskom okrugu, nego i u celoj Srbiji. Zato ćemo mi pričati i o ovakvim manifestacijama na kraju jutarnjeg programa, pa naravno sa kim nego sa našim profesorom stručnih predmeta iz kulinarstva, Goranom Kuzmanovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro vas našao. A zašto? Ne zato samo što ste vi stručnjak u ovoj oblasti i što ste dobri za svoje učenike i za njihova takmičenja, to ćete i da nam najavite na koje idete u septembru već zato što ste bili u žiriju i to kao predsjednik žirija vrlo često na raznim manifestacijama ovog leta. Jedna od njih je bila kupusijada u Toljevcu, na primjer. Mislim da je bio početak avgusta, je li tako? Da, tako nešto. To je bila peta kupusijada, ali ima tu mnogih manifestacija koje mnogo duže traju. Na koliko ste bili ovakvih manifestacija tokom leta? Pa, s obzirom da je naš kraj Rasinski okrug trenutno najpoznatiji povodom tih održavanja manifestacija, raznih, da kažem, to su riblje čorbe, gulaši, kupusijada, pasuljijada, znači da tu smo vodeći trenutno u Srbiji, pošto sam ja u celoj Srbiji u timu sudija. Vi idete, znači, i van Rasinskog okruga? Da, cela Srbija, da, u Beogradu svake godine, već 2 godine sam na Srpskoj trpezi član tima sudija. Evo i sada ide 10. septembra isto se održava Srpska trpeza. Da li ću da budem član žirija ili učesnik, takmičar sa školom, pre bih bio učesnik i takmičar sa školom, jer sami ste rekli, volim da idem sa učenicima, da ih uputim u svoj poziv i da vide sebe kako treba i šta treba u budućnosti, jer ipak naše zanimanje to je očuvanje tradicije, znači naših naroda, jer to je vezano. Kako se održava neka gulašijada, tu se daje i neki program, folklori, igre, takmič. Da, i to se privuče pažnju i omasovi se taj događaj i bude dosta ljudi. I to čini jedan taj turistički potencijal tog mesta. Naravno. I uvek to bude lepo i veselo i zna naš narod da se provede i lepo da pojede. Ljudi se upoznaju, što kažete, dođe do nekog opuštanja malo više. Evo vidimo upravo eto ovakve scene. Ovo je recimo Toljevac, je li tako? Ja mislim da jeste. Jeste, ovo je Toljevačka kupusijada i sad recimo, najlepši je, kažu, ovaj kupus u ovim zemljanim loncima, pogotovo na vatri kad se krčka, to bude satima i sada tu budu razna mesa unutra. I sad kako vi mene interesuje, vi imate na primjer 18 ekipa. Sad sam rekla otprilike broj. I vi sad probate kao član žirija, dobro, vi ste iskusan i tačno znate razliku između svakog jela. Ali kako vi napravite, kakvu razliku pravite između svih tih 18 jela i odaberete baš ono koje je najbolje? Pa vidite ovako, da svi ti takmičari imaju određenu vrstu mesa sa kojim spremaju taj kupus. I to je kod nas prepoznatljivo odmah. Nije isti ukus i šmek i ono što je mnogo jako, gurmanski, prihvatljivo za nas, nije isto suvo meso, nije isto sveže, nije isto divljač treba na drugačiji način da se radi priprema, pa da se dođe toga. Znači, odmah se to vidi. A znam kako treba da izgleda, na primjer, sa kojom vrstom mesa mi je spremio, ja znam kako treba to da izgleda i da liči da je to stvarno. Tako da, između svih... A kakve nijanse, kakvi detalji donesu baš taj bod više? Neko ima sve, ukus mu je super. Probate čorbicu, na primjer, i ona je ukusna, lepo usoljena, ali parče meso je malo tvrđe. Znači, treba da se zna ta termička obrada samih tih namirnica prilikom sklapanja. Zato ja ocenjujem na način pripreme životnih namirnica, po nekoj svojoj recepturi na uvid i onda taj redosled kako se one seču, kako da se radi sa njima i u kom vremenskom periodu jedna namirnica za drugim treba da se stavlja, da se ređa. Jel bude ljutnje na kraju kada neko od članova tih ekipa kaže pa nije tačno, pa moje jelo je bolje? Pa retko kad, ali to je, ne, retko kad to negde se nešto desi, da neko kaže ajde, profesore, kažite mi hoću da znam šta ovde trenutno
na mom radu ne valja. Šta je u pitanju? I onda mi obavezno kad ocenjujemo, mi pišemo na svaki rad koji uzorak dođe, mi pišemo da li je neukusan, da li se dosta bibera osjeća, da li je dosta masnoće, da li je gustina taka, da li je preslano, da li je neko stavio pri kuvanju, na primjer, stavljaju ljudi i šljive, i slatko, i čokoladu, svašta se nailazi, znate. Ali dobro, negde se i ne primeti, negde se lepo to godi, sve zavisi u kojoj količini to stave. Sad vi ste, eto, bili ste, ne znam na koliko manifestacija tokom ovog leta, niste mi rekli, bilo ih je dosta. Preko 20 već. Preko 20, mislite samo na Rasinski okrug? Pa, kod nas je preko 10, oko 10-ak je. I sad, gde se najbolje jede u Rasinskom okrugu, gde se najbolje spremen? Možete sad da kažete ovako javno, gde je najbolje spremen? Evo, sami ste rekli, Kupusijada je trenutno ove godine i naš sajam poljoprivrede. Kruševački? Da, kad bude tu je najveći izbor hrane, znači tradicionalnog jela, to mislim ne mogu da stavljam u ove naše seoske naše manifestacije, ali dobro je da svi zajednički radimo na oživljavanju, znači naše tradicije, da svi doprinesemo turističkom potencijalu našeg grada. Sad vi studiozno radite na svim nekim novim jelima, na usavršavanju vaših učenika, idete i na takmičenja sa njima, počinje školska godina, gde ćete ići, već znate u septembru? Evo, već sad imamo, direktorica nam je najavila da će 10. septembra da škola učestvuje na Srpskoj trpezi u Beogradu, to je jedna od prestižnih manifestacija, pored one međunarodnog takmičenje državnog karaktera ugostiteljskih radnika Srbije, onda praktika što organizuje isto, zbor ugostiteljskih radnika, znači i evo sad Srpsku trpezu mogu tu da stavim u taj koš isti, znači autoriteta zanimanja i sve. Već znate koje ćete učenike voditi? Pa ne znam. Ne znam, ali bit će to najbrže i najkraće spremanje. Sad, kako se predstavimo, ja mislim da već... Šta spremate? Lazarevu trpezu. Dobro. Šta bi drugo nego sa našeg kraja, jer sami ste rekli, u Jasici je bila riblja čorba, u Zdravinji je bila gulašijada, Grevci, Veliki Šiljegovac, 2 manifestacije, onda Kupusijada, Toljevac, evo sad imamo Lomnicu, jezero isto. Šta čini Lazarevu trpezu za one koji ne znaju? Pa to su specijaliteti koji preventivno su bili u tom vremenu. Znači, svinjska ili teleća glava u škembetu, onda neki iznutrice, kačamak, bungur, geršla, to su neki specijaliteti koji su tada bili na njegovoj trpezi, slaninica, ona, znate, suva šljiva i to malo orah, koji sira i to. E sad, to moramo da upriličimo, da napravimo, da dobližimo koliko toliko i da to ima u njim specijalnim sudovima, zemljanim posudama, drvenim, znači pratećim kompletnim materijalom. Mi moramo da ceo taj naš prostor napravimo kao da smo baš u tom vremenu, pa da i tu hranu stavimo i da se tako obučemo. Znači, to je kompletan scenski nastup se gleda. Mi smo već imali prilike to da gledamo i kada smo imali uživo emisije i sporte kod crkve Lazarice i mnogo puta vi to zaista predivno radite i stručno i to bude uvek lepo i aranžirano i ukusno. Ja vam želim da nam donesete nagrade i sledi nam pečenijada to sam vas pitala, Stopanje, čuvena pečenijada, da li ćete tu i ocenjivati kvalitet pečenja? Tu je već opasno. Tu se proba, mora po 100 grama na 20 mesta, to je 2 kilo pečenje. Može da bude teško za organizam. Tu bude tročlana komisija po 3 člana i ima arbitraža. Naprimjer, ako ima preko oko 100 takmičara, jedna grupa izabere par njih, druga, treći, a onda postoje arbitraža na kraju. Isto je, da. Što je jako teško, jer kažu pečenje, kad bi jedan to sve probako, ovo što trenutno i ja na ovim manifestacijama vidite da idu i učenici, bivši koji su sad radnici, ugostiteljski radnici, onda i pobednici na manifestacijama, ja imam i to u uvidu, na primjer, ako neko pobedi, kao što je naša Kruševljanka Zorica Stošić, čuveno ime Baba i unučići, kako da kažem, ima 7 unuka. Oni su pobednici, ta ekipa je pobednička na Toljevačkoj izuzetno lepo su spremali, nije što su naši, nije što su iz Bivolja, ali
izuzetni su im radovi, izuzetan je scenski nastup, znači uvek su pitali kako treba da nastupimo, da izađemo, imamo želju, imamo to, imate iskustva, šta god da sam im rekao i predložio, uvek su me poslušali i uvek je Što su izbivali. dalo rodom. Pa da, izbivali, izađi mi na teglu su bili pobednici, evo na kupusu i jadi su odneli pobedu, 8 rada. Da, manifestacije, izađi mi na teglu i mnogo toga, još mi smo došli do kraja emisije, ja bih sa vama pričala, ima tu dosta tema, hvala vam. Ja bih se zahvalio svim učesnicima i organizatorima da budu uporni i da do godine još više masove svoju akciju, da još više pozovu ljude, da bi se družili i tako da se nekako malo više upoznaju i da se ljudi malo bolje edukuju, unapređuju svoje znanje i da imamo malo više takmičara. I da jedu lepu hranu. Hvala vam, profesore Kuzmanoviću. Sada gledamo reklame i polako da privodimo kraju i ovo jutro.